Bondia insira hotu ne bena Jesus hadomi. Imi dia kalai, spera katak insira hotu dia. Agora, hamutuk fali hau bim febi, I hau ne belun binga dasa. Bondia binga dasa dia kalai. Bondia mos bim febi, bondia mos balin sira. Graças ba maromak, hau dia. Bin febi mos dia kalai. Grasa ba maromak hau mos dia. Alin sira hanesan bye-bye durante minuto tolunulu ni alaran. Bin sira se acompanha alin sira iha programa Desenho Bot Husi Biblia. Molo kita rona ba história ohin loronian, mai tahanoi fala-fali história I versículo de cor semana kotuk nian. Semana kotuk kita rona kona ba saida. Bin febi se hanoin itani história semana kotuk nian kalai. Sim, sei hanoin. Semana kotuk kita rona kona ba Jesus, halo Morris fali ema ida nebe mate, iha koi ona durante lorong hat ne laran. Imi se hanoin kalai ni naran saida? Sim, se hanoin. Ni naran Lázaro. Alin sira mo se hanoin los kalai? Sim. Benhira Jesus rona kata ke Lázaro moras. Jesus sabak kedas hodikura nia. Tambah Jesus atu hatudu ba ema hotu kata maromak ne poder bot liu mate. Los. I iha momento ne benhira Jesus ba ni hasoro Marta. I Jesus qualia lefan ruma nebe fo esperança ba Marta. I Marta fiar. Alin sira se hanoin kalai? Se alin sira se hanoin, mai takolia hamutu. Jesus hatete. Hau mak resurreição I moris. Sedet mak fiar iha hau, mesmo nia mate nia se moris. Los alin sira. I Jesus hatudu idane li husi halo moris fali Lazaro husi mate. Entahun maroma kiha poder ho di fo moris fomba ema. Tambane itane befir ba Jesus, lavi que tal kona ba mate. Tamba iha Jesus, iha moris. Claro. I atu nune itamos fiar kata maroma karuka Jesus mai ho di salva ema husi sala no mate. Sim, mas be alin sira, imi se hanoin kalai histori ni ikus. Saida mak ukung nain sira plano benhira sira hare Jesus halo moris fali manene husi mate. Sira odi Jesus. I plano atu ohonia. Los, saida mak acontece turmai. Alin sira acompanha na fatin programa ne hodirona I buka hatene. Saida mak acontece ba Jesus husi historia ohen norong nian. Bin febi, itamos iha versículo de cor semana kotuk nia. Los kalai? Los, itani versículo de cor semana kotuk nian foti husi Evangelho João. Ye fuan sira na beita de cor ona, Jesus mak hatete. Mai ta de cor hamutuk, ida rua tolo. João capítulo sanulo resin ida, versículo rua nulo resin 5. Jesus hatete. Hau mak resurreição I moris. Sedet mak fiar bahau, mesmo nia mate, nia se moris. Dalai datan, João capítulo sanulo resin ida, versículo rua nulo resin 5. Jesus hatete. Hau mak resurreição I moris. Sedet mak fiar bahau, mesmo nia mate, nia se moris. Dia kalin sira. Molo kita hui tani histori semana idanenian, binga dasa akarakusu balin sira. Saida mak imi hanuin, banghira imi rona liafuan liurai. Oin saho bim febi. Saida mak bim febi hanuin, banghira rona liafuan liurai. Se harona liafuan liurai, buat nebe hanuin mak kroa nebe kapas. Karik halo husi osang mean. Ropa nebe nabilan, ika pasos, palacio, kadera yurai niang nebe hala husio sang meang, no seluk-seluk tan. Sebinga dasa?
Hau ni hanuin mos hanesan ho saida magbim febi temi onane. Nomos, benghira kwalia kona ba liurai, iha mos tropas barak. No ema barak mak servi bania. I liutan idane, nia mos iha povu, i fating nebe nia ukun. Los kalai? Sim, né, Los? O com nain sira agora? Kaliurai, sira serviço e fating nebe capaz. Hela iha uma capaz, e lori careta nebe capaz. Los kalai? Los. Alin sira, Jesus nia tempo to ona. Lak liurtan, nia sisai liurai nebe ukun mundu tomak. Tur maromak nia promesa. Nia sisai liurai da oinsa, mai taron hamutuk. Parte ruanulu. Jesus tau koroa liurai nian. Jesus hatene nia tempo toona. Lak liurtan nia sesai liurai. Atu perparaan ba momentu botne, nia ba ia fatin ida atau halo orasaun. Aman. Oras to ona. Bo gloria ba ita botnya oan. Jesus halo orasaun makas. Mai be, escolante sira senti kole. Isira toba bain hira Jesus halo hela orasaun. Jesus halo orasaun hutu tia, nia fanu sira. Nia hatete basira katak, nia tempu to ona. De repente, ema balu nebe odi Jesus marsa basira. Sira lori mo soldado. Ema sira nela fiar katak Jesus mak liurai rohan laik nebe maromak promete. Sira kesi nia liman i kaer nia. Jesus ni escolante sira halai lakon. Soldado sira honai ulun balu lori Jesus ba fatin ida. Sira tuku nia oin. Depois, sira lori tania ba Pilatus. Ukunain husi Romanian i hatete. Jesus koko atau hadau liurainya fatin. Criminoso hanesane tengki mate. Nia la bela sai liurai. Ami hakarak liurai Roma mak ukun. Duke liurai bosok-bosok. Pilatus, prega nia ba cruz. Pilatus kolea ba Jesus. Nia husu ba Jesus. O mak liurai ka? Jesus hatan. Hau nia reinu la os husi mundu ne. Pilatus la hanoin Jesus mak hal problema. Pilatus hanoin katak Jesus la sai amiasa ba Romani ukun. Parece Pilatus hanoin ia nia laran. Se hau hatudu ba povu sira katak hau mak ukun nia, sira se husik nia livre. Então, Pilatus haruka ema baku Jesus. Soldado sira baku nia usikoti dala barak. Sira hamnasa kona ba Jesus mak liurai. Sira fohatais nia horopan naru kor uvas. Sira halo koroa husi ai tarak itau iha nia ulun. Sira tuku nia no hamoy nia. Viva! Liurai judeu nian! Depois, Pilatus koko atau husik nia livre. Mai be, ema sira hakilar makas liutan. Sira hakarak oh Jesus. Sira fo atenção ba Pilatus katak tempo to ona. Então, Pilatus decide atu oh Jesus. Ni hanoin bani an rasik date. Então, iha foho kikoan iha cidade Jerusalém nia liur, Jesus ema prega iha cruz i mate. Bem hira tarona katak Jesus tau koroa liurainian, ha senti tahotu contente los kalai. Também tani hanoin, agora Jesus sai do liurai. Sim. Dala rumah ita hanoin katak, koroa nebe Jesus tau makanesan, koroa nebe ita imagina ohinne. Sim. No buat nebe ita hanoin, bem hira ita
Tarona Jesus tau koroa yorai nian mak. Karik Jesus atau turona ya kadera yorai. I ukung ona mundu tomak nudar yorai. Tuir maromak ni promesa. Mai be realidade o inseluk. Banhira Jesus halora saun hela iha fating hakmatek, ema balu ne bela gosta Jesus, ho soldado sira mos, ba ikar Jesus. Depois sira lore ba Pilatus. Sai dedet mak sira halo ba nia, imisi hanoin kalai? Sim, se hanoin. Soldado sira baku Jesus hasi koti dala barak. Sira hamnasa kona ba Jesus magirai. Sira fo hatais nia ropa kor uvas, hori goja fali nia. Sira tau koroa ba Jesus ne uyon, ma be los koroa ne be kapas kahala husi osang men. Idane koroa husi aitarak. Sim, nomo sira tuku iha moe nia dehan. Viva, liurai judeu nian. Mas que Pilatus hakarak husik Jesus. Ma be ema sira hakilar makas. Sira hakarak atu prega Jesus ba cruz. Sim, ikus mai ema prega duni Jesus ba cruz. E Jesus mate. Ne triste tebes binga dasa. Sim, triste duni bim febi. Momento ne ba, sira ne betuir Jesus sa imagina dan ne to acontece. Karik alin sira mas sa imagina las kalai. Então, história ne remata na ihaneca. O ensaho maromak ne promessa ba ne povo kona baliurai rohan laik binga dasa. Alin sira, história ne lare mata ihane. Se iha buat nembe halu itat mira lutan, nembe se acontece. Então, alin sira kita haluha. Rona na fatin programa ne, ko dibuka hatene. Iha história tuir mai. Alin sira, ane sambabain ita ya versículo de cor cada semana. Ohin loron ita ni versículo de cor foti husine be binga dasa. Ita nia versículo de cor ohin loronian futi husi livro 1 Korinto. Versículo ne hakerek husi apóstolo Paulo i haruka basarani sira iha cidade Korinto. Paulo hakerek konaba Jesus nebe mate iha cruz. Binga dasa sele uluk bim febi ialin sira setemi tuir. 1 Korintus 1 Korintus capítulo sanulo resin 5 capítulo sanulo resin 5 versículo tolo. versículo tolo. Tamba buat nebe hausimu ona, Tamba buat nebe hausimu ona, hau fosai ona ba imi, hau fosai ona ba imi, nudar buat nebe importante liu. nudar buat nebe importante liu. Nemak, Nemak, Kristu mate baitania sala, Kristu mate baitania sala. tuir maromak niliafuan. Tuir maromak niliefuan. Daledetan 1 Korintus 1 Korintus capítulo sanulo resin 5 capítulo sanulo resin 5 versículo tolo. versículo tolo. Tamba buat nebe hausimu ona, Tamba buat nebe hausimu ona, hau fosai ona ba imi, hau fosai ona ba imi, nudar buat nebe importante liu. nudar buat nebe importante liu. Nemak, Nemak, Kristu mate baitania sala, Kristu mate baitania sala. tuir maromak niliafuan. Tuir maromak niliefuan. Mai tahalo rasaun. Amang maromak, ami agradece tamba Jesus terus ran fakar e mate iha cruz tamba ema hotunia sala. Obrigado tamba Jesus troca ona a minha fatin. Ami husu itabot ne perdão ba minha sala sira. Tuyun ami ho dikonhece Jesus dia kiutan no dari rai rohan laik. Amen. Dia kalian sira, mau continue tanya programa, itu sebarona música ida. Iha cruz, oh
hatudu domini dabo. Mai ami oselu hotu aminia sala lorioniara santo tebe obrigado Senhor Jesus. Oh mai terus e a cruz também a mim. Obrigado Senhor Jesus. O selo a minha sala tu. Jesus nia domin furak tebes nebenia hatudu ya cruz leten selaos tambah nia domin morisidane selaya foli. Obrigado Senhor Jesus. Oh mai Deus e a cruz também. Espera katak alinsira senafatin acompanha programa Sound Idane. Agora, continua hamutuk fali hoita. Hau ni kolega Mana Carol Lucy Amerika. Bom dia Mana Carol. Good morning, Bin Hadassah. How are you today? How dia? Mana Carol dia kalai. Great, thanks. I'm glad to be here with you. Mana Carol si hanuin kalai. Semana kotuk, ita aprende konaba o insa Jesus hatu dunia poder, bot liu mate, liu husi, halo Morris filafali Lazarus. Yes, and we learned how to say, we are not afraid because Jesus is with us. Sim, ita aprendo insa qualia, ita latau tamba Jesus hamutu ko ita. We are not afraid because Jesus is with us. Milagre bot ne hotu tiha, ema barak hakarak foti Jesus sai liurai. Mai be, nai ulung sira hirus tebes, i hakarak oh Jesus. Agora ita serona tan história ida, holian tetun inglês. E mai ta aprende lian inglês ho Mana Carol. Part 20. Parte ruanulo. Jesus wears God's kingly crown. Jesus tau coroa liurainian. Jesus knew his time had come. Jesus atene nia tempo toona. Soon he would be king. La cleurtan nia sisai liurai. To get ready for this big moment, Atu preparaan ba momento botne. he went to a place where he could pray. Nia bai hafating ida atu halo orasaun. Father, the hour has come. Aman, oras toona. Glorify your Son. Fo gloria bai tabot ni oan. Jesus worked hard praying, Jesus halo orasaun makas. but the disciples were tired, Mai bes kolante sira senti kole. and they slept as Jesus prayed. I sira toba bang hira Jesus halo orasaun hela. When Jesus finished, he woke them up. Jesus halo orasaun hotu tiha, nia fanung sira. He told them that his time had come. Nia hatete basira katak nia tempo toona. Just then, De repente, some people who hated Jesus marched up to them. ema balu nebe odi Jesus
Marsa basira. They brought soldiers with them too. Sira lori mo soldado. These men didn't believe Jesus was God's forever king. Ema sira ne la fer katak Jesus makliurai rohan laik nebe maromak promete. They tied up his hands and arrested him. Sira kesi nia liman ikair nia. Jesus' followers ran away. Jesus ni skolante sira halai lakon. The soldiers and some leaders took Jesus to a place where they hit him in the face. Soldado sira honai ulun balun lori Jesus ba iha fating ida sira tuku ni oin. Then they led him off to Pilate, a Roman ruler. Depois sira lori tania ba Pilatus ukunain hosi Romanian iha tete. And said, Jesus is trying to take over as king. Jesus koko atu hadau liurai nia fatin. A criminal like this should die. Criminoso hanesa ne tenki mate. He should not be king. Nia la bele sai liurai. We would rather be ruled by Rome than this pretend king. Ami hakarak liu Roma mak ukun duke liurai bosok-bosok. Crucify him, Pilate. Pilatus, prega nia ba krus. Pilate talked to Jesus. Pilatus kolia ba Jesus. He asked him, Are you the king? Nia husu ba Jesus, o makliurai ka? Jesus answered, My kingdom is not of this world. Jesus hatan, hau nia reino laos husi mundo idane. Pilate did not think Jesus was trouble. Pilatus lahanoin Jesus makhalu problema. Pilate did not think Jesus was a threat to Roman rule. Pilatus hanuin katak, Jesus lasai amiasa ba Roma ni ukon. Pilate may have thought to himself, Parece Pilatus hanuin iha nilaran. If I can show the people that I am in control, then they will let him go. Se hau hatudo ba povo sira katak, hau mak ukun nia, sira se husik nia livre. So, Antaon, Pilate had Jesus beaten. Pilatus haruka ema baku Jesus. The soldiers whipped him many times. Soldado sira baku nia hosikoti dala barat. They laughed at the idea of Jesus as king. Sira hamnasa kona ba Jesus makliurai. They dressed him in a purple robe. Sira fohatais nia horopa naruk kor uvas. They made a crown of thorns and put it on his head. Sira halo koroa husi ay tarak, itau iha nia ulon. They punched him and made fun of him. Hail, King of the Jews! Sira tuku nia no hamoy nia. Viva liurai Judeunian. Then Pilate tried to let Jesus go. Depois, Pilatus koko atu husik Jesus livre. But the people only shouted louder. May be ema sira hakilar makas lutan. They wanted to kill Jesus. Sira hakarak oho Jesus. They warned Pilate that the time had come. Sira fo atenção ba Pilatus katak tempo toona. So Pilate decided to have Jesus killed. Entaon Pilatus decidi atu oho Jesus. He looked out only for himself. Ni hanuin ba niya an rasik det. And so, Entaon, on a small hill outside the city of Jerusalem, iha foho kikuan ida, iha cidade Jerusalém nilior. Jesus was nailed to a cross and died. Jesus ema prega iha cruz e mate. Mana Karol hanuin saida kona ba istorya ohen lornian. Oh, Ben Hadassah, I can't believe this is true. How can it be? Jesus is God's forever king. He can't die. Mana Karol, ne tebes duni. Istorya ne triste tebes. Na ulun sira odi Jesus.
Povo sira lacorre simo Jesus no dar liurai. Sira nebe tuir Jesus mos halai hotu. I ema oho Jesus. Ida ne hotu tristi tebes. But this can't be the way the story goes. It can't end like this. Com certeza, Jesus nia discípulo sira e sira nebe tuir Jesus nunca imagina katak Jesus sei mate hanesa ne iha ikos. Dala rumah sira nia expectação mak Jesus sei contra fali ukunai sira honia poder bot. Yes. Why didn't Jesus do something? Couldn't he have saved himself? He was able to heal the blind man and give a new life to Lazarus. Nelos duni, Jesus kura mane matan delek e halo Lazarus moris filafali. Nia poder bot li buat hotu-hotu. Senya hakarak, nia bele salva nia an. Mai be, nia la halo idane. I don't understand. Nudar ema, dala rumah ita ladung comprende ho claro kona ba Jesus nia mate iha cruz. Mai be alin sera, Jesus hatene saida mak acontece helane. Nia husik ema onia. Dala rumah idane mak forsa nebe bot liu buat hotu. In Hadassah, I still can't understand. Sim, hamus la comprende mana Carol. Idane laos historia ni remata. Jesus maklurai rohan laik. La iha ema ida ka saida det mak bele muda idane. Mai be, nia mos hakarak ema atu hare katak, nia reinu laos husi mundu idane. Being Hadassah, let's learn some new words today. Mai ta aprende lia from phone ho ingles. How do you say, Jesus died on the cross? Jesus mate iha cruz. Okay, so Jesus died Jesus mate on the cross. iha cruz. Let's say that together in English. Jesus died on the cross. 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 Let's pray together. Mai tahalo rason hamutok. Lord Jesus, we give thanks for all that you have done in our lives. You suffered, you spilled your blood, and died on the cross for our sin. We are thankful because you took our place. We ask you to forgive our sins. Amen. Bin Hadassah, I want to hear what happens next in our story. Hamo sakarak hatene, saida makakontese tuir mai. How about you all? Will you join us again next week for our next Bible story? Yes. Amin a fatin fanoin ba alin sira kainang aman sira na bem acompanha el programa idane kata livro de Gênio Bot hus historia biblianien fan ona. Cada libro ida ho folin $2. Mi be kontakto ba numero WhatsApp hitu sia mamuk sia hitu ida ka numero telefone hitu walu hat mamuk. O imi mas bele visita minha página Facebook Honarang União Bíblica Timor-Leste. Imos bele visita minha serviço fatin e Centro Veracruz kai Colidilha oin. Dia kalin sira itanya programa tona nia rohan. Ami se fila fali mai hodi hamalu kalin sira e loran sábado semana oin horas tukusi hobalu to tukusanulu dadersan e programa de Gênio Bot husi Bíblia. Bom fim de semana e maroma fo benção.